Khulumkha Takhuk Tei Bukhuk song lamsogo chini channel EduTips Kokborok Takhuk Tei Bukhuk song jotono haino hai Hambai yafaro ang channel o phai manjak payment bagai Takhuk Tei Bukhuk song norokto saimano chini channel o jeng sal borong chakri ni khobor tai student ni nangmani video rono jeng upload khai tongo hangke jeng tini chin video o je chakri ni kok salainai o chakri ongkorwi faika ICMR ba Indian Council of Medical Research ni tei o chakri ongkorwi faika hangke bo posto o chakri ongkorwi faika vacancy ro kai besak tong jeng o chakri ni bagai bahai ke apply khainai tai oboni bagai tam nangmani details rok borok oro kari rikha obong notino jeng tini chin video kok salainai Faidi ke Takhuk Tei Bukhuk song le akare jeng tini chin o video no chenglai sinai video no chengya sakang norong thani ani kaisa chikon sa koimung Takhuk Tei Bukhuk song notification borok Puilano sei rikha interested and eligible candidate may walk in for interview or written test or online interview for the following temporary posts under various extramural projects implemented by ICMR Regional Medical Research Center, Northeastern Region, Tripura, Assam, to be held at this center on 22 September at 10 AM at this center. Mano jaga sajaka ICMR ba Indian Council of Medical Research ni je regional office tongmani Northeastern o regional office sangkha Tripura Assam o jaga borok kaisa interview na nai tongo various post ni bagai o post rokni tei jeng tolao kisa kok salainai borok sajaka je o post rokni tei o jaga chakri na jangnai o chakri ni bagai borok interview ni through tei chakri nanai hangke interview ngnai o jaga o September ni 22 tarik phungni 10 tan simi hangke norok jodi oboni bagai apply khaina musung hangkai norok borok ni o address o thangai norok interview marinai o office ni address angkha ICMR Regional Medical Research Center Northeastern Region Tripura Assam hangke Takhuk Tei Bukhuk song tola borok je post rok reoi rikha o post rok angkha Puilano scientist b non medical oboni bagai kaisa post simi ongkorwi faika tai oboni bagai je qualification rok sanjaka o jaga sanka borok first class master degree in life science ba molecular biology biotechnology microbiology tai bioinformatics biochemistry from a recognized university with 2 years of research experience in relevant field mane no jaga sajaka norok o subject na o jodi norok master degree khaijak tong hangkai first class o norok o job no apply khaimano tai oboni bagai borok je chakri ni salary kok sika o chakri ni salary kok sika borok 48000 per month tai boyos ni limit o borok saka not exceeding 35 years mane no 35 years ni saka norok ngi manglak jodi norok o job no apply khaina khai aboni logi borok desirable qualification ni kokrok saka desirable qualification o saka additional post doctoral research training experience in the field of health research and molecular biology knowledge of computer application o jaga rogo norok ni knowledge tongna nangnai hangke norok preference bo kwbang manai thanai aboni pore next the post ni kok saka borok omongkha senior research fellow omoni bagai kaisa post ongkorwi faika o post ni bagai borok je qualification ni kok saka o qualification angka master degree life science biotechnology bioinformatics microbiology molecular biology biochemistry with 2 years relevant experience o jaga bo same no kok sajaka senior research fellow ni bagai norok jodi job khaina musung hakai o jaga borok je qualification side qualification rok ni bisingo norok ni je kono kaisa qualification tongna nangnai hingke norok o job na apply khaimanai oboni bagi borok saka knowledge of computer application data management and data analysis computer knowledge tongna nangnai norok ni tai logi borok saka boys ni ko boys borok saka 35 years ni saka ngi manglak tai oboni bagi je salary ba beton ni kok sajaka omongkha 28000 per month aboni pore next je post ni kok borok saka omongkha project technical officers omoni bagi bo kaisa post no ongkorwi faika o jaga borok je essential qualification ni kok saka omo saka graduate in life science biotechnology bioinformatics microbiology molecular biology biochemistry medical social work sociology anthropology from a recognized university with 5 years of work experience from a recognized institute mane no jaga sajaka omorok ni bisingo norok je kono kaisa na oi graduate complete khaijakna nangnai hangkai se norok o job na apply khaimano logio borok 5 year ni work experience bo sanka same field tai oboni bagi borok je knowledge ni kok saka knowledge same no jaga sajaka knowledge borok saka computer knowledge tong nanai norok ni amni logi borok boys ni kok saka 30 years ni saka norok ni boys ngi magla salary kok saka borok 31000 per month ba 31000 protek maso nong no oboni bagi rang rijangnai aboni pore next je post ongkorwi faika omongkorwi faika research assistant one post omobo kaisa post ni bagai ongkorwi faika oboni bagai essential qualification ni kok sajaka graduate in life science biotechnology
bioinformatics, biochemistry, microbiology from a recognized university with 3-year work experience from a recognized institute. Mane no jagao same no sajaka norok graduate ngna nangnai bo jagao life science, microbiology, biotechnology, bioinformatics, biochemistry amoroni bisingo norokni jekono kaisa subject nawi graduate ngna nangnai tai logio borok 3 years ni work experience bo sanjakha jekono recognized university ni through tai o chakri ni bagai borok je boyos limit ni kok sairika omongka 30 years o jaga bo same no sajaka norokni computer knowledge tona nangnai tai salary kok borok saka 31000 per month norokno oboni bagai salary rejangnai. Next angka laboratory technician oboni bagai duita post ongkorwi faika ekta angka officer ni bagai ekta angka EWS ro ni bagai o jaga sajaka norok juri science nawi 12 pass khaijak ngake o chakri no norok apply khaimano aboni logi medical laboratory technology o norok juri diploma khaijak tongkhangke bo norok o job no apply khaimano oboni bagai borok je salary kok sika amongka 18000 per month tai boys ni kok sika 30 years norok cross khaimangla norok juri o job no apply khaina musongke aboni pore last borok je post ni kok saka o post angka data entry operator grade B omoni bagai kaisa post ongkorwi faika tai oboni bagai bo same no sajaka norok no science nawi norok 12 pass khaijak nanai hingke norok job na apply khaimano oboni bagai borok je salary kok sika omongka 18000 per month tai boys kok borok sika 30 years joratai norok o job na apply khaimano aboni pore next je post ongkorwi faika omongka data entry operator grade B o jaga bo kaisa post ongkorwi faika oboni bagai borok sajaka norok je kono stream ba je kono subject nawi 12 pass khaijak hingke norok o job ni bagai apply khaimano tai oboni bagai borok je salary kok sika omongka 17000 per month tai boys ni kok sika borok 25 years ni tolangna nangnai hangke Takhuk Tei Bukhuk song o jaga je total 9ta post ni chakri ongkorwi faika oboni ti norok juri tai bo kaham ke details naina musong kangke ani video ni description ni tolabo o notification ni pdf mani thanai norok abono download khai norok tab details so kaham ke pori naidi poriman pore se norok abono online apply khaidi norokni qualification rok milia borok sanmung bai omorokno sikang naina gadi amon naimani pore norok decide khaidi je norok bo job ni bagai suitable tong norok joton saimano tabuk bo mahai condition choli tong nokni ongkor thangka ke norok marks ma thubnai gangke borok obono sajaka o jaga norok jefro interview rine thango norok logi hand sanitizer ba mask tai gloves rok tongka ba gloves rok kisamisa thubui thangdi but mask le compulsory norok thubui interview face khaina thangdi aboni pore borok last date of online application submission ni date rewi dikha o online application submission khaina ni je last date engkha 20 September 2020 September ni 20 tarik jora norok obono online apply khaimano ba online application submission khaimano aboni pore Takhuk Tei Bukhuk song norok jefuru online application khaipainai ba norok ni jefuru online application o submit khaipainai khaipaimani pore norok ni email ni thotoi norok no sahojaknai je norok ki interview ni bagai eligible ya interview ni bagai norok jodi selection khangkai norok ni email ni thotoi norok no sai rojaknai je norok ni bo date o tai bo jagao interview ongnai omorok norok no jotono details ni rojaknai jodi norok selected ingi hangangke norok thani email phaigalak hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagai asungno जों tini haino hai nailefika jen video o ICMR ba Indian Council of Medical Research Institute ni je regional branch tongmani omongkha Dibrugor Assam obonitei je chakri ongkorwi faika obornitei जों tini chin video kok salaika Takhuk Tei Bukhuk song norok chini video no ba chini channel no chajagui tongkhangkai chini channel no subscribe khaina di omo haiteo nangmani video rong no norok thani sopaina bagai hangke Takhuk Tei Bukhuk song tini ni bagai asokno khulumkha jotono no video no chajagui tongkhangkai like comment share khaina tapuk di जय हिंद।